Tugichokera gwa Kagita Nandi sub-county ya Tigania Central ni ithiritwe kioneka kurigia kirimathomo ontu buria bonekete kwarirwa na ntairi gichuwa kenda kuretwa garuruku tontu bontu bobo baria bonthe bomba kwithwa bakigwetanirua na kithomo bario aritwa arimo aciari na mabisa bakithomo ni batirimanite amwe ndene ya skuru ya Mugaa kienda kuchwa njira cia kuriukia kithomo guntu guku ni aria bonthe betikaniritio muntu arute ngugi yawe mwarimu ngugi yawe muritwa na kinya muciari arite ngugi iria abatere gutigira ni baguchiritira nthao mukiro mithika gatwejo bakiaria kaita kierio kia KCP mwaka muthiru mwerekerio kithomo Tigania Central kanyiwa mumwe na urarari DCC Patrick Meso bawite kwena itumi bibingi birabyo kusia kithomo kia Tigania Central na nyuma na utumeke thirete kubwithia boya kwa kaita kara ya nende Kipsea na KCP tumekuwa na over 200 learners ambao hawakuja kufanya mtihani. Challenge ile ingine ni wale ambao wana register, wakimaliza kuregister kwa mtihani wanapotea, wanarudi hapa tu kufanya mtihani. Na hivyo ni kumaanisha kwamba wengi hawafanyi vizuri kwa mitihani kwa sababu hawajasoma mwaka mzima. Na hawa watoto tukifuatizia tunawapata wako nyumbani tu na wazazi hawashughuliki. Kesi za mimba zimekuwa mingi sana hapa watoto wa shule. Watoto wa shule unakuta mtoto wa shule amepachikwa mimba. Ukienda kutafuta haki kwa huyu mtoto, yule alipachika mimba anafichwa na community, anafichwa na wazazi. Mtoto anahamishwa, uwezi mpata tena, na hisi haki kwa watoto. Tunataka kuuliza watu wetu wa Tigania tuchunge watoto. Nontu bweto mike aritwa arimu aciari amwe na atongeria basukuru ya sekondari ya Mugaa ibatirimanite amukenda kwareria buraba ukiria kithomo nterei na kuringana na mwarimu munene o cukuru ati kithomo kugaga na kanyuake na manga twekirira mathivia number 1 no manko le bisi akulira kubatiri lunch level no tutate bisi ni lunch level no manko me omerie tha ira kubatiriri ti uma no tubara kuria tha ira kubatiriri ugekala atia mwana ujo gatora kwengwa ethere baba ngibetire mbere na betete mbere mwana ujo natijaga omba kwandika notes so gukera gukiombekana tukingura kagita gaka mtu onde nathia so sleep ya fees nayo kanda tumba gwitithiana baba wega akiaria manager CDF Tigania East Mwiri Kiranga awite obisi ya mubunge mpro abori egeta na mbere kweya no tethie bure kaumba kenda ukiria kithomo Tigania ndakwira no chetha kura kwa twiko tikoromenya na arambie wite ciwita lakini bora kwenda kwira muciari wa Mugari wari wai kwa to ambassador isi aplawe aichete atia weta muntu atiwa batwe emwe tu wakisha to bwabui kethe ngiria na twena cio tugaira aciari babonthe cithire twete tukathunkumeturite tui nkuruki kuringana nwe komitire kubanga project ye turenda mwarimu ethire kuo na antu bantura no batatu kana bana na principal na chairman kenda bura mibango ya nyumba ekubangwa betha baita atia tibura thirikari rengire ya tura matire kanjira waka uti muntu ntura ichie nya mwarimu utigwa kumenya mwarimu ora kwake inato waka abonye githorie kathira ndie tienwe thaba bati kura chuma ira nene bakaura tura twetete atia riu eta nyumba enge iraka waka ya secondary turaitire no twachia bo tugendelethia ndie ichira baraka nontu itina linto injia tuchuma itura tuceke twakite tukiagulo twamendelethia kumomoka ende atuguthwania katwamithere twanjiririe upia kana nita tweta ibu nontu mwecimu ampura arawire mantu ya muthenya peupe twekere komite ethere na mwarimu ethere na principal na ena antu bantura no bathatu batukwana bakameabura project ikuendelea tutikabithe mantu akiundu ibu nontu kona basari ya mwana on day school mwecimu oro ukumire twarongo ekura ongo sheria kuria ongo ibethara ba sponsor ndi thirikari ongo batena thina riu kiuregira ndaciurakia na ndi mwarimu ndorekia mwana ora kuthoma Mugandi nora kuthoma middle school nore kwena thina kogwa muciari ukaimenete mwana akawata mana thatu amureta kate na kainya muciari ura na kainya mwana middle school utemea kuyotwira mwana wa middle school atena thina inye thabite kwa nanire tutauoro middle school timutiania bagaire bonthe na mbecha ira ciekura miaka 5
mheshimiwa wa kampeni akiwa ndira Sunday school ndichoketie nae ukuma twathiulukire tukina kana ira cheki mwanka ndacina mbiucheria toga mwanka arambi uchika wako twiko uteithie kunya ciringi imwe ende kauria miaka 5 inambia ireta aina ireta we na nya barabara yacio tirona we na mbia muno tuwa ina ireta mwanya nyumo ungo kwira eta wakura sawa sawa ndakwira no chetha kura kwa twiko tikoromenya na arambi chiwita nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.